Ka te tiwi, kua hui te kingi hoa, kingi tiare te tuatoru ki ngā rangatira o ngā whenua e noho hoa tatāna ki te kāhui ariki o Ingarangi. Ara i te pā ariki o Buckingham. E tangi tonu ana te ao i te matenga o tōna māma ara o Queenie Iri Hāpeti te tuarua i tēnei wā nei. Me te aha i tai tonu atua Harata Brown o te karere nei ki Rānana i te wā o te tainga o te kingi hou ki te pā ariki o Buckingham. Tika tonu tau i tai mai ahau i mua tata i te tainga mai o te kingi hou, a Kingi Charles, ki konei, ki Buckingham Palace, ki te mai ana koutou, e tai tonu mai ana te tini ngero, ki konei, ki te kawe i te aroha ki a Queenie Iri Hāpeti te tuarua, me te aro nui hoki ki ngā mahi hou a tō rātou kingi o Ingarangi. Waipuke tiana ngā ara ki te whare rongo nui nei. It's really amazing to see such unity in the country. The two things that really unite us here in England, A, the monarchy, B, football. He mai aroha ki te whare ariki o Ingarangi. Queen has died and I'm really sad. So we're going to put flowers for her. Tell us about living abroad and what brings you here. We'll pay respects, obviously living in New Zealand, we're under the Commonwealth, so you grow up learning about the Queen and it's surreal being able to come to the Buckingham Palace. Kia ora! Hei tā tēnei uri o te arawa kua 25 tau, e noho nei ki konei, e haku ana te whenua. Heartwarming to see just how the British people have just come around to support and be respectful for her family, because not only was she the regent, yeah, she was a grandmother, a mother, a great-grandmother, you know, and her family loved her. This is my nanny, Mate Haere, she's a karei, she's our Tapuika side. I te rironga o te Queenie e tau kume tonu ana ngā whakaaro o te tini a te Māori. Hei tā mai nā Tapiata Thompson, e harai te mea i aroha nui tia te kāhui ariki e ia. I'm not a royalist at all, but I love my mother. And my husband loves his mother, so we would do this. And accept that restitution, as it happens in New Zealand, should be tough, and it should be hopefully the beginning of unity and compromise for the betterment of our people. Ko tā te kingitanga he whakamānawa i te whanaungatanga o te Queenie, o piritana nui ki te Queenie Māori, te ariki nui te atairangi kāhu. That she would respect the invitation of King Koroki and Princess Piki on behalf of Te Iwi Māori and come into Mahinarangi Whare. That was the beginning, it's quite a small action, but the beginning of many engagements over many years. Ai marika he hononga a kiko, iaia nā kua hono i te mate. Nā hei a pōpoka haere te kingi ki te horo o Westminster. Ko tahi mano tau te kaumātuatanga o tērā o ngā horo tawhito rawa atu. I reira ka tuku ngā whare paremata i ngā kupu whakamiha ki te taonga o te mate ki a Queenie Iri Hāpeti te tuarua.